खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों विधानसभा बिसायख'थिनि मोनसे जर'खा खौरां आरो बे समाव मख'नांगोन दि विधानसभा बिसायख'थि थामहिनबा रायजोनि आसामनि विधानसभा बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासेल' दान दंसै आरो बे विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै रायजोनि गोबां राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा गाव गावनि बियाबफोरखौ थि खालामनो थाखाय जानजि खाफ्रानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो आसामाव विधानसभानि जा बियाबफोरखौ डिलिमिटेसन खालामनाय जादोंमोन आरो बे डिलिमिटेसन गोबां बियाबफोरा विधानसभा बियाबफोरा सोलाय सोल' जाबाय आरो माखासे विधानसभाया गोमाबाय एबा गैया जाबाय। थिग बेबायदिनो एमएलए दुर्गा दास बिथांनि बियाब कालाइगाव बियाबाबो बे समाव गोमाबाय एबा गैया जाबाय। नाथाय माबे बियाबाव गेलेगोन बे बाराव एमएलए दुर्गा दास बर' बिथाङा बेखौ लानानैनो बाथ्रा बुंदों। एमएलए दुर्गा दास बर' बिथाङा फोरमायदों दि आथिखालनि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्राबो जाबायदि थांखि लायो बेबायदिनो आंबो थांनांगोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों। जेराव कालाइगावनि जायगायाव भेरगाव आरो टंला बियाब जाबाय। बे टंला नङाबा भेरगाव मोननैयावबो दाबि खालामनायनि बाथ्रा बुंदों एबा गेलेनायनि बाथ्रा बुंदों दुर्गा दास बर' बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला दुर्गा दास बर' बिथाङा गावनि बियाब गोमा जाखांनायनि उनाव माबे बियाबखौ थि खालामना लादों बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंना लादिनि। बर्तमान कालाइगाँवर विधायक आमी एतियाও अन्य विधायक हिसापे लिखिब নোৱাৰো कालाइगाँवरे विधायक आमी और कालाइगाँव समष्टिটোत डिलिमिटेशনৰ পিছত দুটা ঠাইত পৰিলে आधा পৰিলে भेरगाঁव समष्टित आधा পৰিলে टंगला अलमोस्ट समान ঠাই পৰিছে। गतिके যদিও মই উপসভাপতি দলৰ বৰ্তমান বিধায়িনী দলৰ দলপতি মই বিপিএফৰ কিন্তু তথাপি ভাবোঁ যে দলে যিটো সিদ্ধান্ত লয় সেই সিদ্ধান্তৰ সৈতে মই যাব লাগিব আৰু টংলাটো আধা পৰে ভেৰগাঁওটো আধা পৰে মই সমানে দুইটাই দাবী কৰিব পাৰোঁ আৰু মই সিটিং এমএলএ হিচাপে দলে মোক নিশ্চয় কোনোবা এটা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলাৰ কাৰণে বাছনি কৰিব আৰু মই যোৱা 6টা মাহ ডিলিমিটেশনৰ পিছত টংলাটো চোৱা চিতা কৰি আছিলোঁ আৰু টংলাটো চোৱা চিতা কৰা হিচাপে মই টংলাটোত মোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ দিলে বা যুঁজিবলৈ দিলে মই বেছি ভাল পাম। মানে চিট শ্বেয়াৰিংটো হ'বই যেটা কাৰোবাৰ লগত লগা যায় দিব লাগিব কিছু আৰু আমিও ল'ব লাগিব আৰু অবভিয়াছলি বিটিচিত আমি বিগ ব্ৰাদাৰ হ'ম। হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিপিএফে ইয়াত বিগ ব্ৰাদাৰ হ'ব আৰু এনডিএৰ অংশীদাৰ হিচাপে বিজেপিও খুব বেছি আসন ইয়াত ল'ব বুলি মই নাভাবোঁ। তেওঁলোকে 3-4খন আসনতে সীমিত থাকিব আৰু তাৰ ভিতৰত টংলা ওদালগুৰি গুৰেশ্বৰ তামোলপুৰ এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে আইডেণ্টিফাই কৰি অনানুষ্ঠানিক নিশ্চয় আলোচনা হৈছে তেনেকুৱা হৈছে বুলি কৈছে। বিচাৰিবই কোনোবা 3টাতো আমি দিবই লাগিব বা 2টাতো দিবই লাগিব কোনোবা। গতিকে সেই হিচাপে আমাৰ দলে কোনকেইটা দিয়ে আৰু তেওঁলোকেও কোনকেইটা ল'বলৈ ইচ্ছা কৰে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব।